Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovie Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umuna akaon, Rosita bakait. Nakasyapsyapa kalaunay met udong. Wala tayo supay mati maitulong ko iti kasar ti kaanakanta. Ay nawaw, aduda mo siguro ijay. Mapanaklat taa. Saan agapunta aduda kat saan tayo natumulaw? Asino nga ron ti kadwak amapan ijay no madamdamangay. Nagasin na kati manugang ta. Nakayaw tagkuyaw. Asino ang manugang talakay? Ni Gladys Di Gladys pa'y laang met. Uray kan bakat. Nasayat mo't ni Gladys sa manugang ta. Alawanan, urayak latan dito'y balay. Agsaga nakamutan tapno saan kayo amaladaw. Nakababain mo no panagpapanganon sa kayo agpakita. Wan, mangidadangak nga rudan iti pagdigos kaw. Ada ako, nanang. Ay nawaw, Nay, apay akas ti reaksyon nyo, nanang. dayta ti kawas mo nga umatindar iti kasar, Gladys. Wan, nanang. Sigurado ka. Di mo kayat ti agbistida wano agboats kasjay. Ay nawaw. Ada ka di parikot? Nabang lumot ti kawas ko, nanang. Kan komportable ak iti tsinelas ko. Ay una yan. Di na ko na nga agbado iti presentable. Kaslaan niya matan tila na iti kasta akawas na. Napauli kayo mata, nanang. Adala na lagip kaw. Aglisi ka, ta ikandadok ti balay. Tapno makarubwat tamatan. Naladaw ka mga imay, di bina anak kaw. Takas makita yung nanang. Talaga nga insaga na at tikalay sa tika-anakan nyo. Bagay mula unay, takawas mo. Agraman make-up mo. Punyo ka din, nanang. Ay nawaw, ibagak ka day no saan abagay. Naimbag ka pa'y. Sosyal akit kitaan no kasta ti kawas mo. Saan akas ti daduma dita ang aglanglanga nga anya. Inanang mo. Mamati ka tapod no ti ibagbagak. Kada kayo adwakin Gladys kat mas presentable ka kitaan. Sosyal ako nada. Sigurado nga umapal dagiti kabagyan may numakita da ka. Ninanang talaga. Sakto laang mo. Bagbaga man ta asawam tini anak kaw. Ay nawaw. Apay ni Gladys nanang. Jak magustuhan di kas di apa nagbadbado na. Ay nawaw. Kasano adiyo magustuhan nanang. Kita ti kawas ni Divina nga asawa ni Manong Mau. Nakasusosyal a kitaan sika. Anya kumaita. Kasjay kumamot ti aramidon ni Gladys tapno presentable mo. Saan anairuam ni bagat ko iti pang sosyal abado nanang. Amoy mo. Simple lang ni Gladys. Agpasuro kin Divina tapno saan nga aglanglanga nga anya no kasta nga agkuyog kamay. Ni nanang mo. Ay basta, ibagam nga urnusan na mo basit ti bagina tapno presentable mo akitaan. Di ka pa'y agawid bakit? Agawid ka numot na Gladys. Agawid dala nga. Di mo kayat ti makigiddan kan kwa. Saan na udong? Ay nawaw. Ita niya agapaw. Ano ka di diyo nagkinaawatan? Nakababain ti makigidgidan iti daydi a manugang ta. Nakababain mo't ngay bagbagam dita. Nakababain mo talaga. Kita ti panagbadbado na nagalas. No para kanya kat saan mag... Ikumparam ti postura na iti postura ni Divina a manugang ta. Adayumot asosyal akit kitaan ni Divina nga misaw. Napostura ngamin ni Divina bakit? Nimot Gladys, simple lang ang babae. Dakal tinagdumaan da. Ay basta, jak kaya ti makigidan kang kuana. Urayan ka lang nga, tadata ti agkuyog nga agawaid.
Diyak kayat ti maibabainan niya. Ay nawaw, gaputa simple ti panagbadbado na ibain mo matain. Anya ti klasim akatugangan, Rosita. Kasla na unag ti pampanunutan bakit? Ay, talaga naunag lakay. Ay nawaw, anya ti pampanunutan maya? Ninanang mo Ninanang ko nam? Apay ninanang, adda ka di inaramid na wano insawang na adi mo nagustuhan? Kasano kat sabali mat ngamin ti panagkita na itay kanyak. Kasla ada nadagsa na basol ko kinkwana. Kantunggal agkuy-kuyog kami kat kasla ibain nakmat. Di mo latan ikaskaso, bakit? Ay, masaksak tanak mo't no da dumalakay. Kitaam kat no da kami ti agkuy-kuyog. Na kami suot. Ngam no ni Divina ti kadwana. Apaw, naglawa ti isam na sika. Tinapatag kat nasaya at kaamanugang. Sa bagay, sosyal ngamin piman akit kitaan ni Divina ang manugang nangam iti siyak. Angam, anyangay tilaban ko ijay. Di mo unay tag panunot, bakit? Kasaritak to ni nanang, may papaniti dahi ta abanag. Saanan? Baybay amlatan lakay. Amangan no panunutan na pay nga agipulpulong akken ka. Asino di imawag, bakit? Ni Kasinsin Helena. Apay kanaw. Ada ti maangay a reunion inton umay abulan lakay. Aya, Wen, iti lugar da kanaw. ay kit nasaya at atap no makapasyar tayo matijay. Wuna, tapno maamamuda laang ti manugang ta. Ti anak tangag trabaho si Manila, makaawid nga ta. Sigurado asaan manan nga agawid ni Clifford. Sayang may. Ni di binalatan ti itugot ta Naimbag day di ang manugang ta, saan data nga ibabain. Ura ni Gladys, itugot tayo tap na awan may bagbagana. Ay nawaw, malagip mo pa'y laang day di aglades. Makapa-stress ka mo. Agkape kayo pa'y nanang. Agyaman launay, di binaanak ko. Anyang aminin ti gagarayo. Adati maangay a reunion iti ayandaan tiyo Helena. Kat kayat ko ang mapantayaw. Kaano nanang? Inton umay abulan. Ni Clifford nga amuna ka diti may papaniti day ta reunion. Sigurado asaan manan nga agawid day jay. Ngam uray saan ang makaumay ni Clifford. Mapantayo latta. Sumurot kalatan kada kamay. O sige nanang. Tapno mayam amu ka mulaangan kadagiti kabagyan may. Saan da ka ngamin nga amamu ti daduma kahit. Aywan ananang. Kaya't ko launay amaam-am mo dagiti kabagyan ti asawa. Anyat planong bakit? Inton bigatan ti reunion tayo. Anya aya ti kunadananang kantatang lakay. Makilugan tayo kanaw kada kasinsin Marta. Kasla masadutak mo't ngagbiyahe. Sana mabali na di ka mapan, bakit? Amangan no up and down tumanon ti panagkita ni nanang mo kanyak ijay. Saan mat siguro? Kan maysa, amangan no sa anak a confident a sumango kadagiti kabagyan nyo ijay. Saan ngamin asyak ti paborito ni nanang mo a manugang na. Saan ani nanang ti makagapo no apay amapan ka ijay, bakit? Mapan tayo tap na makibanding kadagiti kabagyan tayo. Sige, panunutak pa'y man anaimbag lakay. Masapol nga agdesisyon ka itan tap na amok ti ibagak ka ni kasinsin Marta. Di ka matanagan. Jack ipalubos nga ibabain na kaninanang ijay. Pinanawang mat ni Gladys ijay. Maasarak nga ron iti day di babae lakay. Ay nawaw, apay Mike. Wuna, taumas asidog ki di kanyakon. Awan mo't dakas na no kaya't nati makiabay ken ka. Sa anak nga ron a komportable, udong. Anyan tulangan ti panunutan dagiti kabagyan. No makita dati kasya nga itsuraan ni Gladys ang manugang ta. Naimbag pa ni Divina. Amuna ti agpili iti kawis na. Iso asosyal akit kitaan. Yak amukin ka bakit? Nagadulakit din nga amaw. No para kanyak at may mayat latamot jay simple. Awan ka di aramidam, Divina. Apay ka di nanang. Ipaam-am mo ka kumakadagiti kabagyan may. Ah? Kadagiti kabagyan may anaggapo iti abroad. Ipaam-am mo ka ta saan da ka pa'y anakit-kita iti personal. Mabiit lang nanang. Ag-lipstick akpay mo na.
Wahintap no presentable ka sumango kadakwada. Una, nakababain mo't aglang nga nga anya. Kasta ti kayat ko kang kakait. Urayon naklabit na nga, mabit lang daytoy. May timod mo ang nagawid, Rosita bakit? Siyempre taadumanan dagiti kabagyan tayo nga umapal kanyak lakay. Ay nawaw, umapalkin ka kunam? Wen. Anya ko matyapalan dakin ka ngay. Umapal da ata siyempre. Social tilangan ni Divina ang manugang ta. Amom kaday. Madlaw ko nga umapal da di nakita da ni Divina iti personal. Dayta at ipaglaingam, tagpasikat. Kapudno mo. Social akikitaan tilangan ni Divina ang manugang ta. Kaputakas jay ti postura na, kaslasan tamutan, ti panagkitam kan ko na. Di mo man maawatan ti kayat ko asawunan. Ay na Rosita, aya, saan man na nasayaat ti kasta kapanunutam? Saan na nasayaat nga ikumkumparam dagiti manugang mau? Saan na nasayaat nga dapapaburam? Ay nawaw, apay nga may kapailang dito'y balay, sika, nana muna. Agsingira kaun, balasang kaun. Di mo't imbagakkan ka, ang awan pa'y kwartak ita. Awan pa'y ibayad ko kan ka. Kastala kanayon, tibagam. Natawunanon day tanga utang mo kanyak. Makauray ka kadimot. Agenggat ka ano nga, ingagurayak. Saan pa'y nga rudan na i-release, tinamnamaak nga ibayad ko kan ka? Ay, awanon. Utang man gaya mo tinamnamaam nga ibayad mo kanyak. Narigat kamot amasing singir. Anyat masapol mo, Maray. Agpatulong ako makun ka, Maray. Agpatulong. Anya aklase ti tulong ti kasapulam, Maray. Tulungan nakman nga agsingir iti utang ti manugang mau. Utang ti manugang kaw. Ay nawaw, kamalisamot ti tao a kinasaritam. Asawa ni Clifford nga anak mo day di Adivina, saan ka day? No kasta. Adda utang ni Divina kang ka? Adda, Maray. Kita tilista akaw. Adda mo laang ID, konfirma na dita. Ay nawaw. Mangibabain launay mo day di ababaay. Napanak iti ayan day tay. Kat saan kanupay ang nai-realize tinamnamaan na nga ibayad na kanyak. Ayawanon, agparigat akon nga agsingir, tanagsasangamot ten ti utang na. Ay una yan ti kasta nga aramid day di amanugang kaw. Anya ti may imbaga ni muna, bakit? Tulungak ka nung agsinger. Asinaw ti singirin yaw. Ni Divina amanugang taa. Dakkel ti utang na iti daya amuna kanaw. Ni Divina, asosyal amanugang mau. Isulaang mat ti manugang kung agnagan iti Divina. Ay, day takit din. Ibabain na launay mutang ti pamilya tayaw. Amo ka din ni Clifford, ti kasta nga naramid ti asawa na. Day tatijak amulakay. Awagak to ti anak ta. Isu, matlagaya makas jay ti postura na. At kwarta na, ngam nagapumot gayam iti utang. Ibabain na launay mo ti pamilya tayaw. Iti kasta nga aramiden na. Saan ka day, nga iso ti paboritom amanugang iday? Takas na kunam kat sosyal akit kitaan. Sosyal nga agpaysaw. Hangam jak mo amo ang nagsasangagayam ti utang na. Anya ti gagara yun, nanang? Bayada mo, dagiti utang mo. Ha? Di ka man agindi di amo dita. Amok ti may papan kadagiti utang mo anya. Utang mo't nga bagbagayo. Imay tinakautangam iji balay ket nagpakpakaasi kanyak. Tulungak ka nung agsingir. Anya? Pangasem tagbayad ka. Saan ati anak ko kanti pamilya mit ibabain mo? Nawatam. Ni, nanang, apay ngay anak po do ti ulo yo, katsiyak mo't timang bayad ka dagi jay. Gapaw ta mairamraman kami iti kalukwam. Kundi purmakan pa sosyal ka kanumay. Tagayam, nagsasangamit tan ti utang mo. Nakababain ti kasta. Pudno ka di tinadamag ko lakay. Adda kanumot saan ang nagkinaawatan dananang kan Divina. Uwan taado kanumot gayam ti utang ti asawa ni Manong Clifford. Anya?
No idi, kat dakkel ti bilib ni nanang kenkwana, ta sosyal akit kitaan, saanan ita. Ngamin, ibabain mo't ti sosyal a manugang nga ipampanakkel na launay. Ay, una yan. No apay mo't ngamin nga imutang paylaang. Jak manamukin ko na. Pakurangan na siguro tititid ni manong akwarta. Dayta ti parikot kadagiti tattao adi na ammo ti makontento. Di da ammo ti limitasyon da. Nay, kita ma, amang ano jak ammo kat adumot gaya man utang mo dita. Ay sos, awan pagdanagam. Tauray kastuyak laeng, oray simple aklaeng, awan ti ilimlimad ko nga utang ko lakay. Ay nalakay, inkarik iti bagik asaan ko nga ibabain dagiti nakaikamangak. Saan kaya ngagkuyog ka ni Divina? Saanan, jak kaya ti maibabain. Saan ka di nga iso ti paboritom? Tasigun kan ka kat sosyal akit kitaan? May panakil mao kadagiti kabagyan tayo. Saanan ita? Sosyal nga agpaiso no kitkitaan. Ngam adu magayam utang na. Anya nga iti makunam ita. Awanan numaamuan dagiti kabagyan tayaw. Siya kon ti maibabain. Sapay impanpanakkel ko day ta manugang ta. Iso pa ti paborito man ya. Agtal na ka man dita. Naimbag pa ni Gladys. Simple kan amo na ti makontentaw. Saan nga utangira? Day ta nga raw. Sakit inuy-uyaw day jay iday. Pagadalam na ita bakit agbalin ka nga minapatas. Saan agaputa sosyal di may sakit iroromon mumutan di may sa. Oh, anya nga ita. Ti manugang ngay pampanakil mo iday kat isumot lang ti mangibabain ken ka. Ay nawaw! Di mo rebang nga iruruman ti manugang mo, gaputa simple laang a tao. Uray simple laang no nasaya at met ti panagpuspuso na, kan amuna ti makontento, dakkelan a pagyamanam dayta. Ngem ti manugang a feeling sosyal, tagayam na ilumlummet iti utang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovie Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.